reka dukomeze ku ihame ryacu turiho. Bwana Yesu asifiwe. Twari tuvuze ngo nimureke tutekereze uko abandi bakristo bari babayeho, nitumara twiyoroshe tuba abakristo bacishije make, bemera gusangira n'abandi ibyo bafite, bemera guha ku bandi ibyabo. Abantu barakomeye cyane muri iyi minsi, abantu bakitwaza ko n'ikizungu nacyo ngo cyabigizemo uruhare. Umushitsi ari mu kuza bakabura aho bamukwiza, bakabura aho bamukwiza n'ukuri, kandi bafite inzu, bagira uburiri baza baryamaho, umushitsi akabura aho akwigwa. Uzugira ngo ni ikindi hari ikintu cagabanutse muri wowe cy'urukundo. Murumuna wawe ari mu kuza ukabura aho muraza mu wawe, icyumba cyawe ngo ntawe uzukinjiramo, ni nk'umwobo w'inzoka. Ni iki kiba ugira imbunda kwino ntazihaba z'abatura, none ni iki kiba mu cyumba cyawe? Nawe ni amatara n'ikirengeti n'ibijya bibamo n'iwabo nibyo bihaba. Yo ryama mu gitondo ukamuherekeza akazi yagiye ahantu hatari ubwiko, hatari umutima mubi. Hari umugani w'abanyamurenguzi uvuga ngo abagabo babiri ngo baza bisasira uruhu rw'imbaragasa. Muzi icyo bishatse kuvuga? Bishatse kuvuga ko abantu bafite urukundo ibintu byose bishoboka. Nta mutsima woba muto, nta mboga zoba nkeya, nta buriri bwoba butoye. Jewe iwacu ni imirimba niyo nakuriye, sindi uwiriya mu mushasha mu kizungu cyinshi. Twari tugira amatora mato gusa, nta muntu wari ugira amatora, ni zijya nini zaje ubunyuma. Njega izo naherutse icyo gihe muri 94 mva imirimba, nta muntu wari ugira double, zari ziriya nto, kandi zageza zikwira umuntu n'umudamu n'abana n'abashitsi baza zikabakwira. Byaba ngombwa ko bamwe baje mu kirambi bakarara ku kirago cyangwa ku gikubo, bikaba byiza. Ejo mu gitondo umushitsi akagira gute, akagenda amerewe neza. None umushitsi umwe ari mu kuza mugakubana mu nzu, ukagira ngo uko muracyara amahoro. Igitangaza cyarabaye n'ukuri, ngo ntaho yorara, kiriya cumba gaco ntikizacinjirwa. Ese nini faranga nyinshi nyawo nazirimo? Nimba ufite nyinshi uzozibike ku banki hano haruguru, ariko ugira amahoro, ugira umutekano. Mwene so naza abona harara, nta kintu cya special n'ukuri kiba gihari, tacu. Kugira amahuzu 15 ugasengana n'umuntu uwambaye ihuzu yamushiho yashushutse, ariko mwarenga hariya higira urugambo mukicara ahantu hamwe mwicaye mukamugambaho kumufasha. Ubwo si ubukristo. Ndibuka i Bujumbura twigeze guhugura urubyiruko kuri icyo kintu, dufashije cyane. Twese twari mu buzima bw'ishuri, ariko turabifashanya, turabiganira, biraruha, birakunda. Nta wari ugira kiwe, nta wari ugira isimisi, turazihanahana twese, turakwigwa, tukaza tuja gusenga, tukaja no mu biterane twese tumeze neza. Yego, ibyo byarabaye. Jewe muzobimbaza mu ikanisa nari ndimo, nari nyoboye urubyiruko icyo gihe. Byashatse kugora abavandimwe bacu b'abakobwa cyane. Kubera iki? Ngo bazobone niyinga nsenganye kanju Chantal yasenganye kuri ndiyinga, birabajena cyane. Ariko byarangiye bigiye bikunda. Kubera ko ni ngombwa. Ntitukaza dushakira ubukristo mu bintu byo hejuru cyane. Nguzo uja ku musozi cyane, uzoza ugenda cyane nushake utindeyo. Ariko uzoza ugenda wasize umenye ko na mugenzi wawe ari umuntu. Uzoza ugenda usize kumenye ko nawe akwiriye kurya cyangwa akwiriye kwambara. Tworohe nibwo bukristo. Tworohe kabisa, tworohe. Iyo ni isomo abadiyakoni bazaritindeho, baze baryigisha abantu, kuko nibo babishinzwe cyane. Mu muntu ntakaburare muri uyu muhano abandi bantu bariye. Ngo ibyinoga n'ibyo kuguraho, singira nyine ngo ibyo waguze n'ibyo woha abandi, ntawe ugisaba imboga. Abantu benshi babikiriyemo, bajya bagaza bazimana bakiri ni muhira.
inoga ngo ubu nyine ngo baje kuvuga iki ko n'ubundi byari byarakugoye na kera zitari zo mu isoko naho hariho bazimanaga, ariko ubu nyine ubwitwazo urabonetse. icya mbere ni ikizungu, icya kabiri ni wa muti wateye ngo bamwe twe tuza tugenda turya mu mihana ko duhari. Sindi hano iwanyu, nzogaruka ameze ukumeze ejo nzaba ndi n'ahandi. Buriya abantu baze boroha niho ibintu bizashoboka. Nimugubarara ubuzima bw'inepfo buzogora abantu. Uzi ubuho kugira umutima mwiza, ntukarara udacanye imbabura hari undi muntu wacanye. Umukristo mugenzi wawe musengana, uzamubwire ko uyu munsi bitakunze, aguhe ku amakara y'igihumbi yotuma muri iryo joro murya kandi abana bakaryama. Ariko unaniwe kumubwira, numara uzogenda ugambana, ubwira ishari n'umutima muke n'umutima mubi, uruhe ubumwicanye. Ariko bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi twe nta makara dufite, ariko ejo twoyabona. Icyo kiroroshe, simple. Urikomeje uzirebera uze woroha. Nibwo buzima bwiza bw'abakristo. Imana ibahe umugisha cyane. Nizere ko ibi bintu byumvikana. Ikindi bakoraga, bageza basangira igaburo ryera. Abakristo iteka ryose bakwiriye kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Nicyo kintu cyonyine gikomeye cy'idevoir Yesu yasize wa mugoroba. Yaravuze ngo muze mubigenza gutya kugira ngo munyibuke. Umukristo afite inshingano, afite devoir yo gukomeza kwibuka urupfu rwa Yesu binyuze mu kumanyagura imitsima no gusangira igaburo ryera. Uriya ni wo muhango ukomeye mu mihango yose Yesu yasize. Yasizega imihango iyi. Yesu yasize imihango ibiri ku itorero. Umubatizo n'igaburo ryera. Niyo mihango ibiri ikomeye iyo mu isezerano risha. Ibindi ni discipline na gahunda nziza z'amatorero zigenda zishiraho kandi nabyo bigakorwa. Ariko imihango y'itorero ni umubatizo. Ariko kuvuga bwa kabiri ni igaburo ryera, tugahora twibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Ariko igaburo riri mu kuja gutangwa hano, sindi uwa hano, ariko na hano baza basohoka. Ntibari mu gusohoka hano iwanyu, baza barihunga nk'ababonye ibindi bintu ariko no guhumirwa nono. Umukristo uzuhunga igaburo ryera. Muzi ko mu igaburo habamwe amasezerano abiri. Musome 6 muhere kuri 53 muri Yohana. Yesu aravuga ngo ndababwira n'ukuri, umuntu utarya umubiri wanjye cyangwa n'amaraso yanjye nta bugingo afite. Icya kabiri yaravuze ngo umuntu urya uyu mubiri akanywa n'aya maraso nzamuzura ku munsi wa nyuma. Umuntu utaza wegera igaburo ryera nta bugingo afite. Icya kabiri nta sezerano ryo kuzuka afite. None igaburo riri mu kugera hano, abantu bakaza bahunga nk'ababonye igitero. Abakristo babyawe ubwa kabiri. Iri ni ihame rikomeye ku bakristo, gusangira umubiri wa Kristo. Bwana atukuzwe. Nizere ko ntawe uzosubira guhunga. Ese iyo mpamvu ufite iyo uyivuze mukayikiranura n'abandi, iyo aho kugira ngo uhunge, iyo ubwiye abantu ati yemeje bundi nagize gutya na gutya. Kuko abantu benshi bazabuzwa ijuru no kutihana ibyaha. Ntibazabuzwa ijuru nuko bakoze ibyaha, bazabuzwa ijuru nuko batabyihanye, kubera ko ababikora ni benshi. Ariko kandi hariho umurengezi. Haleluya. Niba utibuka ko Kristo azababarira abantu ugakwepa, uzokizwa niki? Bwana asifiwe. Icyanyuma bakoraga no gusenga. Gusenga twarabivuze n'ejo, n'ubuzima bw'abakristo, n'ubuzima.
si ikintu cyo gukora n'akazi rimwe na kabiri na gatatu ngo gishire. Ni ubuzima umukristo akwiriye kubamo, kuko ubuzima budasenga ni ubuzima butagira imbaraga. Niba ushaka kuba umunyembaraga mu by'agakiza no mu mwuka, ni ugusenga. Twarabivuze ejo twigana n'urubyiruko, ngira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi twiga iterambere. Niba ushaka kugira ifaranga uzokore business, ariko niba ushaka kugira imbaraga z'umwuka uzosenge cyane. Gusenga n'imbaraga, gusenga ni urufunguzo. Bwana Yesu asifiwe. Mu gitondo uzubyuka usenge, kuko isengesho rya mu gitondo nirwo rufunguzo rw'imigisha y'uwo munsi. Hari umunyabwenge n'umwanditsi wavuze ngo amasengesho ya mu gitondo ni urufunguzo, ngo umunsi utagira amasengesho ni umunsi utagira umugisha. Hano ndi muzamubona baza gusenga muri burakeye, ndagira ngo murayigira hano. Kurya ni ugufungura, ubundi nawe karakigogonora gusa. Yamara ngo mujye musenga mu gitondo. Umukristo ubyuka usenge, ubu hari ibyo ubuhaye ukingura. Amasengesho ya nijoro ni ingufuri. Nuja kuryama, Dawidi yaravuze ngo nzaza ndyama ngize gute? Niziguye. Kubera iki? Kubera ko wasenze, wakinze, washizeho igufuri. Reka ubwoba. Nigeze numva umuntu umwe yasenga antintege, bituma icyo gihe mbanza kureka kuzansenga amasengesho ya nijoro, kubera ko yasenze amasengesho y'ubwoba ndaheba. Ndavuga ngo niba ari impamvu ituma dusenga nijoro, ahubwo tworeka. Yarasenze aravuga ngo Mana, ngo wohereza abamarayika bose, ngo ijuru ryose, ngo niki, ngo baze baturinde, ngo no. Ni ukuvuga ngo mu mutwe gusa karatekereza ko naryama ararara apfuye tu. Kugira ngo byorohe bishoboke ahamagaza ijuru ryose. Ta juru ryoza kukurinda ryose, ta abamarayika habe na babiri bazoza. Uwo yaguhaye nimba ari umwe uzukora ku manywa, wundi akamusimbura nimugoroba, nuwo zusenga ufite umutekano. Apana ngo umurira ijoro Mana, ngo abazimu, ngo abadayimoni, ngo inyoni, ngo inyabu, ngo iki, ngo ibintu byose, ngo bya niki cyabaye. Tuza, ryama wiziguye, wasenze isengesho ryo kuryamushima Imana yakwirijeho. Numara uyishize iryo joro, urishize mu biganza by'Imana, urishinganishije, ryama, tuza. Munishi yaravuze ngo abakristo benshi bagira ubwoba, ngo kugeza ubwo ngo hata paka kulia usiku, ngo wanazani wamelogwa. Inyabugu kizicyaho nijoro, ngo bicika birabaye. Nigeze kuba i Burundi gihe kimwe, umudamu akamavuga ngo dusenge, nacumbisiwe igihe gitoya, ngo nijoro hano haciye imbeba. No. Inzira imwe ifu n'umuceri, imbeba zareka kuza gute? Ariko guco n'icyifuzo ngo dupfukame dusenge. Nyabuna uzoshaka umuti w'imbeba si umuyapanye. Icyo si ikintu cyo gusenga. Umukristo ngo arabyuse yabuza amahoro, ngo imbeba zaciyeho, ngo inyabu zaciyeho, ngo ibihunyira byavuze. None kiravuga ku manywa. Timuzi ko ari nocturne? Timwize science, yage science ni iyihe? Ni zoology yindi yageza yiga inyamaswa zimwe zigenda nijoro. None igihunyira kiravuga ku manywa, singira ngo kiza kivuga nijoro kubera ko kiza gihiga nijoro. Ayo se namahajabu yabaye igihunyira. Ni nocturne kiza kigenda nijoro. Uko nukwerekana ubutoya gusa mu gakiza no kudakura. Ariko amasengesho ya nimugoroba n'ubugi n'ingufuri. Umunsi uzira amasengesho rero ni umunsi uzira umugisha, niko twaratuvuze. Ubuzima budasenga ni ubuzima bw'intege nke. Ubuzima bw'ubutsinzi n'ubuzima bw'imbaraga ni mu masengesho. Niba ushaka kubaho neza no gukomera no gusenga, usenga ku manywa, usenge nijoro, usenge ugenda, usenge wicaye. Kubera ko gusenga ni ubuzima. Ntibisaba twese ngo tuje mu mafungo, ntibisaba twese ngo tuje ku musozi. Yego ubikora periodi igihe byabaye ngombwa kuja ku musozi, jya ku musozi. Ariko gusenga biba ubuzima bw'ahantu hose uri, bizagufasha mu by'uru rugendo. Twavuze ibintu bitanu.
dukunda Imana, dukunda abantu. Yohana yandikira itorero rya Efeso araribwira ngo mwakoze ibintu byinshi kandi byiza, ariko mfite ikintu kimwe gusa mbagayaho, nuko mwaretse urukundo rwa mbere. Muzi urukundo rwa mbere ni itegeko rya mbere, ni urukundo rwo gukunda Imana, kuko bari basigaranye izindi nkundo n'ibindi bikorwa byinshi kandi byiza, ariko baratezutse ku rukundo bakunze Imana kera. Mureke dusubire dukunda Imana, urukundo rwa mbere, dusubire hahandi twageza duhurira n'Imana tugasabana nayo, ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima ngo none se turagira gute ngo twebwe twabaye impunzi. Imana yari ibizi kuzohunga. Ese iyi nkambi niwe wayitsimbuye, niwe washizeho kiriya capa? Muzi ko abari hano hafi ya twese twavutse ino nkambi hari muri 59 sibwo bene wacu bayijemo bava mu Rwanda. Muri 59 twebwe ba mama bari batarashaka. None uza wibaza ngo uri hano ngo byagenze gute? Wewe tuza ngo umukunda Imana, usabana n'Imana. Ibi ngibi Imana yari izi ko bizoba, yateguye hano ngo uzohaze, ariko naho ugira icyo uhakora. Gerageza gufasha abandi bikeye ufite, uhere ku mahuzu yawe, uza witegereza mu musengana. Tuvuga abo musengana nibo ba hafi cyangwa abo muturanya aho hafi, uza ureba ko waberewe, nawe wifuze ko aberwa, kuko nawe ni impano kuri wewe, ni kado. Uzoza ubona umeze neza kubera ko uberewe, uze wifuza ko na mugenzi wawe aberwa. Yesu yaravuze ngo ibyo mwifuza ko abantu babagirira, namwe mugire gute? Mubigirira abandi. Niba uza wifuza ngo abandi bagufashe, nawe fasha abandi, kandi ntibisaba ibintu byinshi. Hera kuri bitoya ufite, hanyuma dusange igaburo ryera, twibuka urupfu rwa Kristo, niturangiza dusenge. Imana ibahe umugisha, muhaguruke dusenge. Abashoboye guhaguruka tubane muri iri sengesho, tubwire Imana ngo idushoboze gukora ibyo Imana ishaka. Imana idushoboze kugendera mu rukundo iminsi yose. Imana idushoboze gukundana. Imana idushoboze kuyikunda. Imana iduhe umutima ukunda, habe n'abatwanga. Ubwo ni urugero rukomeye rw'abakristo bakuze. Umuntu nakugirira nabi, uzakora icyo ushoboye kugira ngo umugirire neza. Umunsi umwe nagiye iriya mu ivugabutumwa Ifizi. Abenshi barabizi ko nakundaga kuba njyayo hariya muri bene wacu, ngo nshike. Yari safari ya kabiri nari ngiyeyo, ncumbika ku mudiyakono umwe, umugore we yanga kungaburira. Nari naburaye, nari naraye ahantu bita Ibaraka, nashitse nijoro tubura ibyo kurya. Mu gitondo nzinduka aho hantu gufunguza, ari naho nari nzindukiye ndahirirwa, kandi nageze mu we 2 za mu gitondo. Ansiga mu nzu nini, aja mu gikona aracana, amaze ntegereza ukuntu agiye kungaburira, umuriro uraruhura. Je kugeza ka saa 7 ndaheba, mbona ko ibintu bitagikunze. Izuba rirarenga, ndaburara, ndabwira ko ndi mu nzu y'umuntu. Noneho ndavuga ngo aha hantu hari akandi kazi gakomeye cyane. Ndaje kuhava nimugoroba, nje gucumbika ahandi birakunda. Hanyuma noneho mu rugendo rwa gatatu ngiye kugaruka, tekereza kuri wa muntu. Ndavuga nturiya muntu ikintu gusa cyo mubera cyiza nuko nogira icyo mufasha, kamwereka umutima w'urukundo. Ndagenda mugurira umwenda mwiza nk'iyi mwambaye, ukumuberewe nawe ariko azoberwa. Ndawumuzanira, nta kindi kintu namubwiye. Ubu nyine no hagarayo bagihena. Tibisaba ngo uvuge amagambo menshi, birasaba gusa ngo wereke umuntu urukundo. Numaro ibintu birekera Imana. Ese uko nta somo yizeba? Nasubiye izindi nshuro zirenga 10.
n'umwe mu bantu b'inshuti zanjye bancumbikira kandi bameze neza. Buriya ni uko isi yubatse. Kuba umukristo ni urundi rwego, ni ukurenga ibintu bimwe bitoya tugakora ibintu byananiye abantu, kuko Yesu yaravuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo. Biragoye iby'ubwami. Nimureke twigore, twitaneho, dukundane, dufashanye. Ntibidusaba ibintu byinshi. Twese dusangiye ikibazo cy'ubuhunzi, twese dusangiye aho tuzadufatira hariya ni twese ijeto ikadi, twese irangana. Ariko hari handi ma opportunité tundira Imana izi gucira, ukagira kamwe wogira icyo urusha mugenzi wawe, uzumugira icyo umumariye. Icyo gihe uzoba ufashije Imana kandi utegereje ingororano ku Mana. Twinginga Imana idushoboze rero iby'uru rugendo. Data, turagushimiye kubw'uyu munsi. Duciye bugufi cyane kubera ko turi abanyantege nke ndetse bikabije, kuko icyo ijambo ryawe ridusaba ni urukundo, kandi urukundo ruva ku Mana. Uwabyawe wese na Kristo arakunda. Udushoboze kugendera mu rukundo Mana, udushoboze uduha imbaraga zo kugukunda n'izo gukunda bagenzi bacu, ndetse turenga imbibi turuhe dukunda n'abatwanga, kubera ko Mana urabidusaba kubikora. Uduha imbaraga nanone zo kwita kubo tubana, abo dusenga, abo duturanye hafi. Tujye tubasha kubafasha uko dushoboye muri bikeya dufite byo muri ubu buzima bw'ubuhunzi tubayemo, ariko tugira icyo tumariye abandi, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ishami ryose ritera imbuto uzarica. Dukwiye kwera imbuto muri iki gihe, n'aha hantu dushizwe ngo hatugeragereze. Wabwiye Isiraheli urababwira ngo nabacishe mu butayu, hari ubutaka bugwengeye na sikoropiyo n'inzoka z'ubusagwa, mbagaburira amanu basogokuruza wanyu batigeze kumenya, ngo kwari ukugira ngo mbagerageze, kugira ngo nimugera mu gihugu cy'isezerano muzabashe guca bugufi, ngo igihe inka zanyu zizaba zibyaye, imikumbi yanyu yagutse, amasho agwiriye, muzabashe kwibuka Imana aho yabanyujije. Reka ubutayu tuye tunyuramo butubera isomo mu kindi gihe kiri imbere, ntitukibagire ibyo wakoreye ahantu. Ariko muri ubu buzima tubayemo tubashe gufashanya no gusangira byose, kugira ngo igihe tuzaba dutunze dutunganiwe, duhaje tuzaje, tuzabashe guca bugufi, tuzabashe guca bugufi. Imitima yacu yo kwishyira hejuru, ngo tuzikubite ku mutima tuvuge ngo ibi nitwe tubigezeho ku bwacu. Reka twige isomo ritumye tubesha aha hantu, twitekerezeho, dutekereze ku bukristo bwacu, dutekereze ku buzima bwacu bwa buri munsi. Data, uduha izo mbaraga, udushoboze, uduhe gushobora kuba imbere yawe kenshi no gusabana nawe, kuko ubuzima busabana nawe ni ubuzima bw'agaciro. No gusenga biratunaniye, no gusenga biratugoye, ariko udushoboze Mana. Data, ndagushimiye kubw'aba bantu baturije aha hantu aya masaha yose angana gutya n'uyu mwanya batanze, baduhaye ubuzima bwabo, bagize icyo bakoze uyu munsi. Gutanga umwanya ungana gutya nta kiguzi twawubonera, ariko tubasabiye umugisha ku Mana. Umugisha bayoboye gahunda y'aya materaniro ikaba nziza, umugisha abantu bose bazamuye icyubahiro cyawe bagushima, umugisha abaririmbyi baririmbye indirimbo zo kukuramya no kuguhimbaza, umugisha umuntu wese wicajwe hasi no kumva ubushake bwawe uyu munsi Mana. Bagirire neza kandi ubiteho, twese udufashe. Igikuru cyane, isezerano ryawe rya nyuma n'iryuzura ugarutse kujana itorero, aba bantu bose Mana bazasanga amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kuko nanje ndabyifuza niko mbibifuriza. Buzaza uhamagara amazina y'abera bose, aba bose